Peki ragihandı bu ku 5 leşker merine 8 leşker ji birindar bun. Ne çarmak kabul bike ku ne leşker merine 4 leşker ji birindar bune. Laliyedin hın çavkanyan diyardikin ku gerlayan metinayı dedici qada baregi habilent abe hejmar 1740 ku personel permandariya tugaya komando ya çuriyekan Kırıkkale'ye lebecih bune çalakili darxısine. Zedetiri neh leşker merine her ikem hevdeh leşker birindar bune u jivan çarji begirani birindar bune. Tezani ku devleti atık de çalaken gerlayın azadiya Kurdistan'ı de undahi yen leşkeran vedi şehre u undahi yen kwe gem parvedike. Yürü 12 maha çile herima amadiye gişti mecaki zede girtiye nahizin gerila dınava hazırtiye dane geli mana u çalaki dest pebike na saat 5 dakika dema boşuri Kurdistan'ı hizin gerila لقاده برخوادان یا گیری آمدی دست به چالکی کرن ادوان کلیان دا هزین گیریلا کتنه ناف چپرین دا گر کران چپرین دست پکی این گر حتنه پاقش کرن بله هر دو چپرین دست پکی این دا گر کران هر دو چپرین اساسی هاتن خستن جاری گیریلا و چالکی ریوتشونا گیریلا دوام دیگه دلیل سیپان حقی سیپان لیخن یا شاید فیر دارم تانگی بخن نبود لیخن برانو لیخن حالا سور بیننده کردستان آزاد فرقات و شورنده لیخن برانو لیخن حالا سور بیننده کردستان آزاد فرقات و شورنده Devlet Atatürk'le Kurdistan ve Türkiye ile sedü Suhu du bajaran avetin sermalan sedu seyde kez birin girin ben çavanda. Devlet Atatürk pişti derbek giran xuarla zapê dest bi girtin û bin çavkirinan kir. Îro serê devlet li Suhu du bajaran bi sermalan de girt. Cihên ku Devlet Atatürk li sermalan de girtin bajarên Kurdistanê Çewlîk, Amed, Dîlok, Cülemer, İdir, Mereş, Semsur, Kilis, Merdin, Muş, Sêrt, Sêwas, Şirnex, Agirî, Dêrsim û Wane. Devlet Atatürk her wiha li bajarên Tirkiye jî li Edirne, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Sakarya avetin sergerek malande. Di sergerdiğine malande hatanha sedu sezde kesatine bin çavkirin, kesen bin çavkirin birin navenda polisa. Beregotarînêja Devlet Atatürk duh jî êrişî Rojavayê Kurdistanê kir balafira bê mirov û biçeka artêşa Tirk derengiya şevê derdora bendava Başûd a Dêrikê bombekir. Ev bendav dikeve Rûşhilatê bajarê Dêrikê balafiran her wiha îstasyona Zarbe û Ewdê yê li navçeya Tirbespiyê jî 5 caran bombekir. Ji ber bombebarên ziyanên madî çêbûn dewleta dayirker ji 23 Kanûna 2023 ve êrişî Rojavayê Kurdistanê dike. Di êrişan de 11 welatî şehîd bûn, zêdetirî 20 welatî jî birîndar bûn. Rêveberiya Xweserê li dijî êrişan banga xweparastinê kir. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriye têkildarê êrişên du derengiya şeveyên Devleta Atatürk'a dagirker ên li ser herêmên daxuyanekî vîskê weşan daxuyanî wiha ye. Devleta Atatürk'a dagirker siyasetên xwe ye sûç li dijî herêmên me domîne navendên xizmetguzariye û binesaziya Herêma Bakur û Şatê Sûriye dike armanc. Devlet Atatürk derengiya şevê herêmên Tirbespiyê, Rimelan, Dêrik û Çilaxa bombebaran kir. Armancavan êrişan diyarê ku ewlehiya herêmê xirab bike û xeteriyên rastexîn li ser hewldanên têkoşîna li dijî terorê çê bike û rêlêperşiya çareseriyê bigire ku şert û mercên wê li herêmê peyda dibin. Êriş berdewama xeta qirkirin, koçberkirina şêniyan û valakirina herêmê ye. Ev siyaseteke qirêje divê hişyarî li hemberî wê û xeteriyên wê werekirin. Em diyar dikin ku divê ev êrişên li ser herêmên me werin sekirandin. Her wiha em diyar dikin ku encamên êrişan li ser tevayî herêmê xeterine û xizmeteke bê berdêl ji bo vegera terorê ye û di heman demê de hewldaneke ji bo pêşxistina nakokiyên
اکنیکی کو ترکیه حتی وکیلیه نکاری درخه ترکیه باوی که اشکره دخوازه سوده جبویر لهرم رو دیدن بگیره و دکو دولابین خویل دیجی گلی مپیک بینه هر و دخوازه گلی ترک بخاپینه و بریوان جتک چونه خواه بکشینه ام بانک به توای هیزن چالک این سوریه دیکن کو خطریوان ایریشن نروا و انجام نوی نهینی لسر هودان پیدا کرنا استقرار لهرم ناس بکن هر و او ایریش لسر خباتن برخستن کرنا جواکی و پیدا کرنا چاره سری که دموکراتیک لهرم ما و هودان تونه کرنا ترور و فکر تونترو گفن دوی رخستنن حقوقی و مروی به ارکن خرابن و برپرسیارین خوابینن جی جبوکو ریلی بر پیشیوان ایریشان بگیرن ام بگل خونه هنکو آرمانجن ایریشان و سیاستن دجمنانه یلی دجی هرمه ناس بکه ام بانک دکن که خودل سازیه خواه او خواه پاراسنه درکون جبو پاراسته و سرکفتن پروژه نتوی دموکراتیک و براتیا گلان جیانا هفبش ارکن خواه بینجی پروژه گلمه وین و اصراراوی یاریا به سرکفتره و تک برنا توی پروژه قرکرنه هیزن سوریه دموکراتیک دستان سرگلک چک و جبل خانه لسر چک و جبل خانه کتن دست هیزن قصده ناوین دوی راگهاندن لسر مالپرخ و آگاهی دا هات کتن ده چارچ و اپراسیون لگرن این دوندار ده روژا اینه لگون ده الوس باجار شداده مقداره که چک و جبل خانه ین چته اکو هف ددان بوان ایریشی ناوین دن هیزن ما و باجاران بکن کتن دست هیزن ما ده ناوین ده دیار کرک و قصده لدردورا باجار شداده جی دستان سر دیکن آنگو پشتی 30 سالان جگیرتگاه بینیانیا قایسریه درکت آمد تامیر پشتی هات بردان یک سربر خدا واره خواه آمده گیرتی 30 سالان جهیل مالباتا خواه روبرندن پارتی و توای دروه هاته پشوازی کرن گیرسیا گل جبو آزادی گوک فراندن احمد تامیر گود آلیه کمن بیرینداره جبو ام وی آلی جی درمان بکن ام حیا داویه تپ کشن تجا konferansa zincira peydengi dardığı konferansa ku tevgerajiren azad teja bnave zincira peydengi ruhantına divarene dora girtiyen siyasi dardığı despeker konferansa ku jqada navne teveji kes beştar bunel otelekel navça sura amede tel darxısın le eyvani pankarta bijinjian azadiye reber ve azadiye ve ku duruşmaya kampanya teja yahate dalqandın le konferansa peşenge ke ku jvenen girtiyan pek tejahate ve Hevseruka Giştiya Partiya Heremen Demokratik DPP Çiğdem Kılıçgün Uçar, Hevseruka Giştiya Partiya Jinu ve Avakirne ya Sosyalist SKP Canan Yüce, Niriskar Siyasetmedar Jinenku Pişti demek edirej ligirtige heman u pişte derketen rojnamavan u gelekjin tevli konferansı bun. Konferansı ba haftinen endama parlamento Avrupa'yı parlamentera serdama beryanaha Martina Anderson u aktivista Teja'ye figen ekti despeker. Dem Partiye mitinga Filistin'e paşxız dahat payın sibej bu pişkiriya xalke Filistin'e partiya vaykevu demokrasiya gelan Dem Parti mitingli darbıxısta miting jve 13 uçardayçiliğe nuh tereman hatıbalı darxısın rexsına Dem Partiya İstanbul'e ser hesabı xoya medya dijital derbare müjarede vagahida jiber peşihil bejartına ve 13 uçardayçiliğe nuh tereman beli darxısın rexsına me hemu xebaten de roje vavan de taluqu dirukeke peşkirin hemu hevalên xwe de lijnê navendî de cih dikerin ji bo pêşî hilbijartina dîrokê erkdar dikin. خلک تاخا نوروز 12 روزن لدیج داگیرکریه د چالاکیه دنه ارتش عراق کتیا نوا تاخا نوروز یا کرکوکه او دخوازه خلک مالن خو والا بکن او دخوازه د مالن کردان د مالباتن عربن بیانیه باجر بچی بکه کردن تاخا نوروز لدیج و هولدان داگیرکرن و عرب کرنه یا ارتش عراق کونه چالاکیه ودانه او 12 روزن د چالاکیه دنه نه د هفت خانیه ل تاخی جالی لشکرن عراق و به واسطه زرخی هاتره داگیرکرن هجی
سری لشکران مال نتاخه ین داگیرکری والانه کریه لبرانبری و هودان خلک تاخه کن ودایه و لبر خود ده چالاکیا کن ودانه یا خلک تاخه نوروز آکر کوکی بین آور دوام دیکه خلک تاخه هودان ارتش وکه بن پیکرم بناو دیکن و دبیجن پشت رژیم عباسی اولوان خانیان بجیبونه و اوجار کدن لمالن خو بجیبون و یاساییه لتاخه نوروز یا کرکوکی دوست خانی هنه خلک لتاخه کردن جبرکو ددما خود لدیجی رژیم عباسی رادبون دوی سردمده و گریا بون هولر و سلیمانیه پشت رژیم عباسی دروخه جاره کدن خلک تاخه و دیگر سرمالن خو و دخانی خو ده بجیبونه هجای گوتنه کو ده چله ده پلیسن پیر ده یا یل سینور کرکوکی پنج ولاتین کرد و ولاتی کدن ترکمن به توانا کو درباسی مالک حکومت بونه گرتن کنگره استار لهمبری بریار جزای ایدامه دولتاتک بر تک نشانده دولتاتک لعفن جزای ایدامه و حتی ایدا دو جنان کنگره استار بداخویانه که ایریشن دولتاتک لهمبری جنان لعفن شرمزار کرد داخویانه ده وحات کوتن دولت داگر کر آترک جبیز 2018 هن و ایریش جنان دیگه سوچه مروانی بکتینه لیدیش جنان جزای دار وکرنه و جزای حتی ایده ده لدولت آترک وین و ایراده جنان آفرنه جبیر دیگه جهیز و ایراده جنان سیاست وانده ترسه بسیدان جنان مینا ساکنه سوسن جیهان بارین آویسلا سلاو روکنان و لهمبر ذهنیت دستلاتر و دولت ساکنن جنان لپیوان لهنگین چون و ظلموان بداوی بکه کنگره‌دار سوزا بلندکرنا آسا تکوشینه برای طول هلدان حتی سرکفتنه دا و بانک لجنان تواکر کل هم بر پلان دجمن ببنیک. جنازه 172 انفالکریان را دست هرما کردستان کرد. و سبه لبغدای به مراسم که جنازه 172 کسی کوددما انفال ده جالی رژیم باس و هاتبون قتل کردن را دست بر پرسین هرما کردستان هاتن کردن اف 4 سال و 6 مهبون اف جنازه پیمانگاه بزشکی یا ددواری بغدای بون و پشتی تست دنای جبو وان هاتن کردن ایرو به مراسم که را دست هرما کردستان هاتن کردن تپاین هرما کردستان به مراسم پیشوازی لوان جنازه انورین کردن و وشیرین اف جنازه لچولا سما و یا عراق دگورن کومی ده هات بوندیتن جوانا زیدتر هفته زاروکن یند جیجن همو خلک باجاروکا کلوجو یا سر به اداره گرمیانه و پارلمانتو عراقی جبوه البجارتنا سروکیک نو بجوه دگوری داخویان اوفیسا راگه هاندنا پارلمانتو عراقی و پارلمانتو ده ساعت 12 هانده بجوه دگوری داخویانی و دجوینه ده سروکی نو یا پارلمانتو عراقی و رهل بجارتن لیز با تقدم شلان کریم هی پیمان سیاده سالم ایساوی و هی پیمان عظیم محمود مشهدینی جبو نامزدی سروکی پارلمانتوی دیار کرنه هجای گوتنه بریا نها گلک جاران پارلمانتو لسر همان مجار جیوی لی جبر آلین سیاسی لحو نکرن سروک پارلمانتوی نهدات البجارتن ده 14 مجدار 2023 ده دادگاه فدرالیا عراق محمد هلبوسی جه سروکاتی پارلمانتوی خسته بود بله گودارن جمعن و چند نوار روژید